دو دنگ بیش. دو وقت کهونده قصرک بلند و خملاندی هبو. حوشاوه دکت سر گلیل کو مرگین دشتان. حتانی آوین چم و روباران. چارنکارن قصره به بخچهن تر رنگ و تر بهن گل و گلیل کان گرتبون. او بخچه وک تاجه که زیوین و زیرین و قصر ده نیو ده وک رویه کی شیرین و تیرشتاو ده برقی. جه شهدروان و قلطینان آوین زلال و کت خوهلداویتن و بلند بون بال ازمانان و وک کسکسوران رنگ ددان و دلوب مینا مراریان دکت سر لیوا گلا سور سر پورا سوسنا زر و سر چاوه خنجلیسکی رشته. لوی قصره ده مروه کی ظالم رو دنشت. اوی ظالمی او قصر نب خورتیا خواه گرتبو. لی کردستان اوک میوانه کی عزمان دبو نکخواه. کردستان گوت او مسلمانه برای میه. ناف بینامه ده چه فرقه؟ بلا قصره ما مازنتر و سپحیتر جیره بد و امه بندستیاوی بکن. او ظالم دوی قصره ده لسر تخته کی بلند و زیرین و به عبانوس و حستی فیل خملاندی رونشتی بو. گرتن و بردان ده دست ویده بو. خرا و سر خوچو بو. هر فکراوی ببختی، هر عوراوی عرن، هر گوتناوی خرابی و هر نویساندناوی خوین بو. روژه که دو دنگ بیجن سوار دچون بال قصراوی و. یک به جیندک و تمرین زر جوان ایدن به پورن سپی پیر بو. یه پیر جوان را دگوت. کوره من. سترانن ما این سپحی و خوش بینه بیرا خواه. زخمی و خورتیا خواه سترانن ما این بکن و گرین و بشاهی و شین دانه سر هف. دنگی خواه ازراف و ملول هیدی برده. ام دچن قصرا کو تیدا ظالمه ما خدار ملت ما رونشتیه. دوی ام ایرو دلیویه هشک بولای بنرمجینن. ظالم به هوالبندن خواه ده دیوان خانه ده جوابون. ظالم سر تختی رو نشتی بو وک عورکی رش تانشتاوی ده جناوی سینم خان جنکه کرد مینا گلی رش. دنگ بیجان دانش دری و دیتن دیوان خانه که بخمل و روش جزلامان تجی لیبه دنگ هاتن پیشبری تختی سکنین. چاوین به عرن و کینن کومه کتن سر روی دنگ بیجان. تنه دو چاوین دلال وک دو ستیران لوان کنی. ای پیر دستو تلین خوین سپی و زراف سر تیلین سازه و آنی. ای جوان بدنگه کی ملول و شوطی دست پیکر. سترانک سپحی و بهوری بو. سترانک دلال و شیرین. جبهار و هوینه جدلکتی و دزگیرانه جشاهی و شینه دستران. جهر تشتی کو دلی نرم هشی بلند دکه. جهر تشتی کو جان پی دکه و دوسحه آن بریندار دبه و دشاوته و سینگ پی دقالشه. دنگی بیجه پیر بدنگه کی قبه و گران لدنگی دنگ بیجه جوان ازراف و ملول و دگراند. وک سترانا پاشین دست به سترانا ولات کردستان کرن و داخ و برینن وی یک به یک هلدان. ستران قدیا سینمخان جسنگا خواه گلک وکر و آوید بال دنگ بیجان و. انیا ظالمی قرمچی رویوی تکره چو جچاوین وی آگرد باری. دابر قیرا و جدنگ بیجان را گوت. ججنین من ده دست من ده تنه او ما دوی ولاتی ده و هر تشت جهر کر. نهو هون دست جن و جان من جی دکن. هش و دل ملت کت دسته و خلق جبو ناو کردی دست جینا خواه برددن. خواه بمرنه و گره ددن. ظالم ججه خواه رابو شورک دانی دنگ بیج جوان و ده گذب و پشتاویره درکت
خوینەکە گەرم و سۆر سەرسینگا وی de herikî. Bêdeng her du dengbêj ji dîwanxanê derketin. Du hêstir ji çavên sînemxanê rajihan û wek du mirariyan ketin li ser tiliyên wê ên zirav û nerm. Dengbêjê pîr hevalê xwe yê ciwan bir û ji qesrê derketin. Bexçeyê de rengê xortî zer bû. Cendekê wî racifî ket erdê û mir. Wê demê dengbêjê pîr destên xwe yên bixwîn raberî ezmanan kir û got: Qesra bêbext, paşiya te şewat û hilweşandin û xirabî be. Ji rewş û xemla te bila sih jî nemîne. Kulîlkên bexçeyên te bila êdî nebişkivin. Bûka biharê tu car nêzîkî te nebit. Ji beriya bêhn û beng, xweşî û geşiyê bimre, vemre, bila navê te winda bibe. Xirbeyê te jî nemîne. Hîmên xirabiyê te di sînga welatê Kurdistanê a sibehî û delal de wek birînekê her bimîne û şerm û ezabên esaretê bîne pêş çavên Kurdistanê. Dengbêj got, Xwedê bihîst. Ev çend salin herû berek ji dîwarên qesrê dikeve. Dikin, nakin, pêk ve nacebirin. Doktor Kamran Alî Bedirxan